Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel ya, di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi di video kali ini, wah, dan di sini tuh ya habis hujan guys. Jadi cocok banget ya kalau kita makan lalapan guys. Waduh. Nah guys, di sini tuh ada ini ya, jengkol muda guys. Lihat. Itu masih seger banget ya. Tambah juga ada pete, sambal terasi, dan ini guys, ini tuh kayak jagung guys, tapi emang jagung ya. Tambah juga ikan asin guys. Oke lah, kita langsung aja ya makannya sebelum nanti keburu hujan lagi guys, besar ya. Jengkol muda guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seger guys. Nikmat guys.
Hmm. Hmm. Pepes guys. Ada kucing guys. Kucing guys.
Wah.